Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, umugoroba umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera rwose nyamuneka kuri 3 z'ukwa gatandatu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, ni kwa Sebarundi nk'ibisanzwe. Tuba dukomeje kugenda turebera byinshi hamwe bikomeje kugenda bivugwa, tubabwira uko situation ihagaze ku kibuga cy'imirwano ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Munyemerere rero mbabwire yuko muri ano masaha y'umugoroba tugiye kuvuga kuri byinshi, ariko mbere yo kugira ngo ibintu tubyinjiremo, nyamuneka munyemere mbanze nisuriza abantu badukurikira, by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira rero bari muri Coline Murangara, bari muri Coline Mujejuru, bari muri Coline ya Kinazi, bari muri Coline ya Tongo, bari muri Coline ya Kinigi. Tubaye ikaze Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, mu gisagara cya Bujumbura hose ndetse na za Gitega, ariko kandi bari hano i Kigali mu Rwanda, bari Kenya, Tanzania ndetse na Malawi na South Africa, bari Zimbabwe, Zambia ndetse bakaba mu bice bigiye bitandukanye, bari Congo, bari hirya no hino muri Afurika. Tubaye ikaze, ariko kandi no ku mugabane w'Uburayi badukurikira ari benshi cyane. Nyamuneka tubasanga mu ntara gatandatu diaspora, Canada, tubasanga mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Yes, tubaye ikaze rero tubikuye ku mutima, by'umwihariko turi ku masaha nimugoroba, ariko muraza kunyemerera nyamuneka ibi bintu tubyinjiranemo neza 5 kuri 5, kugira ngo n'abandi by'umwihariko bakurikiye iki kiganiro cyangwa se baje kuri iyi sheni bwa mbere baze kuyifata nk'ubundi nka sheni ibageza amakuru biba bikomeje kugenda bibera mu gihugu cy'u Burundi. Twirukanse cyane rero ngizo ingingo z'ingenzi tugiye kuba tugarukaho. Turaza gusimbukira mu mujyi wa Bujumbura, tubabwire uko tubaso ihagaze, nyuma yuko uwitwa General Neva yaramaze iminsi rwose ahungiye mu gihugu cya Tanzania. Amakuru namaze kwakira nuko mu kanya gato rwose amaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse uyu mugabo akaba yazanye n'icyo nakita inkunga ikomeye cyane. Ese bimeze bite iyi nkunga ikomeye cyane? Araza kuyimaza iki? 5 kuri kagenzi kako turaje tubabwire inkunga iyo ariyo ndetse n'icyo agiye kuyimaza. Turaza kugaruka gato ku ihigwa rikomeye ry'aba generali by'umwihariko bakomakomeye mu gisirikare cy'u Burundi, ariko kandi batarimo bavuga rumwe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Uyu nawe akaba afite ipeti rya general, ndetse n'uwitwa General Prima Niyongabo, uyu nawe akaba ari umugaba mukuru w'ingabo. Aba ngo bifatanyije, by'umwihariko ngo hari abandi bakomeje kugenda babagera amajanja, by'umwihariko bashaka kuba babagira nabi mu rwego kugira ngo igihugu cy'u Burundi bagire demokarasi bifuza. Nabyo turaza kubikomoza, uraza kumenya ni bande, ese bari gukoresha izihe systeme. Turaza gusimbukira by'umwihariko hano za Coline Murangara, turebere hamwe ikijyanye n'urubyiruko rwatangiye kujyanwa mu gahato mu gisirikare cy'u Burundi. Abangabo rwose bakaba bakomeje guhererwa imyitozo ahitwa za Mbandaka mu kigo cya gisirikare. Abaturage batangiye kuvuga yuko rwose ngo ngomba kubabera ijisho, ngomba kubabera imboni ibi bintu bigahagarara byo kuba igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda akijyana abana bakiri bato mu gisirikare mu buryo navuga ko ari ubw'agahato. Ngira ngo hari ingamba zamaze gufatwa n'abaturage tugiye kuba tubagezaho. Turaza kunyarukira umujyi wa Bujumbura tubabwire uko situation ihagaze. Turaza kurebera hamwe amwe mu makuru adasanzwe akomeje kugenda aturuka muri CNDD FDD. Ubu tuvugana mwaba b'Imana mwe, uko mu nzego z'umutekano bimeze, ibintu bikomeje kuzamba, nako mu nzego rwose nyamuneka za politike naho ibintu bikomeje kuzamba. Ubwo rero nyamuneka munyemere ibi bintu bite nanabyinjiramo, ahubwo duhite dutangira kuri CNDD FDD yamaze kwigira karaha kajyaye. CNDD FDD ikomeje kugaragaramo amarozi, CNDD FDD ikomeje kugaragaramo kuryana. Benshi bati ngewe uwitwa General Neva arimo arakoresha amarozi mu rwego kugira ngo yigarurire imitima ya benshi muri CNDD FDD, ndetse yongeye no kuyobora bikomeye igihugu cy'u Burundi muri rusange. Ubwo rero amakuru ndimo ndakira atagivumbi nuko kugeza amaginga ya aha mu gihugu cy'u Burundi
iyi CNDD-FDD aya macakubiri ari kurangwamo, ibi byose bimwe muri byo byatangiye no kugenda bimenyekana, abaturage rwose mu gihugu cy'u Burundi bakaba bakomeje kugenda babimenya, ndetse amakuru arimo agenda ajya hanze, ashyirwa hanze na bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, barimo aba ba Gervas Ndirakobuca bamaze iminsi bateye umugongo igihugu cy'u Burundi. Aha bose bari kugenda bavuga byinshi bigiye bitandukanye, ubona ko igihugu cy'u Burundi isa n'isa ari igihugu gishobora kuba cyajya ahabi muri rusange. Mu kanya gato nibwo nari ndimo mvugana n'umuvandimwe uri ahantu bita mu Kirundo, ambwira ati umutekano kuri kote y'igihugu cy'u Burundi ukomeje gukazwa, ambwira ati mu masaha nimugoroba hari kuba patrouille zidasanzwe zitandukanye ndetse nk'izajyaga ziba muri ibi bice, ambwira ati ibintu bikomeje kugenda bizamuka, amasaha akomeje kugenda yigira imbere, ariko mwaba nk'Imana mwe nanone nareba nkabona ibintu nibyo, kuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu kugeza amagingo aya bamwe mu baturage bahishwa bakinga ibiteteri mu maso, babona ko bafite umutekano, ariko nyamara mu buryo bumwe cyangwa ubundi tugasanga nta mutekano bafite, kuko buri ugiye kurebera umutekano igihugu ko kiwufite uhera mu nzego zo hejuru. Iyo usanze inzego zo hejuru nta mutekano zifite, nabwo ubwazo ziri kuryana, bari gushaka kwicana, bari kurogana amarozi, ari kuvuza ubuhuha, icyo gihe no hasi nta mutekano uba uri mu gihugu. Uko nimba perezida w'igihugu yibwira akavuga ati reka mfate akanya kanjye mpunge ngende, by'umwihariko urumva icyo ni ikintu navuga yuko kiba gikomeye cyane kandi kinakaze muri rusange. Twirukanse cyane rero ni ukuvuga ngo iyi CNDD-FDD irimo iragenda igaragaramo ibyo nakita nk'amacakubiri, ndetse ibi bikaba bimwe mu bintu navuga yuko bishobora no kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kisanga ahantu habi cyane. Abarimo baragenda bagaragara rero mu kugerageza gushyira hasi ubutegetsi bw'u Burundi, ngira ngo turabazi abenshi, harimo abagabo Agathon Rwasa, harimo ababanda kugarika, harimo abagabo ba General Guillaume Bunyoni bari muri gereza, kuko ubu tuvugana uwitwa General Guillaume Bunyoni umaze imyaka itari mike muri gereza, haramutse hajyaho undi perezida none agakoresha demokarasi ndetse n'ibyo ashinzwa, bakabanza bakabireba bakabishyira ku murongo bakabikemura, icyo gihe rwose bishobora kugendekera neza uyu mugabo, ugasanga aranafunguwe mu buryo navuga yuko bwaba bwiza cyane. Ubwo rero rwose icyo nababwira cyo ni uko muri iki gihugu cy'u Burundi ivumbi ryamaze gutumuka, ndetse amakuru dufite uyu mugabo ku bubi n'ubwiza ashobora kuza by'umwihariko gukomeza gukora ibitendo by'umwihariko muri rusange. Ubwo rero rwose CNDD-FDD mu gihe iraza gukomeza gushwana, mu gihe iraza gukomeza kuryana, mwaba nk'Imana mwe iby'i Burundi tuzaba tubibara tubibonye. Ndetse amatora ateganyijwe mu mwaka w'2027 akaba ari n'amatora yatangiye kugenda agaragaza neza ibimenyetso by'uko azapfapfana. Ibi nabyo dushobora kubifatisha amaboko yombi, ibishobora kuba by'umwihariko kuri iyi ngoma y'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Yes, birumvikana ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose binatangazwa, kuko nahuze nkurikirana n'amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi hano mu gihugu cy'u Burundi. Mbona abanyapolitiki bagiye batandukanye ndetse banakomakomeye nibo bakomeje kugenda bagaruka bagashaka guhirika ubutegetsi, ariko aba bakaba indani mu buyobozi ndetse n'abari inyuma y'ubuyobozi, cyangwa se abamaze gukingizwa gukurwa ku butegetsi. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza kwafisha igihugu cy'u Burundi, bigatuma igihugu cy'u Burundi gishobora kuza gukomeza kwisanga ahantu navuga ko atari heza habi namba. Nanone ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara ni uko byaba ufite inshingano hano mu buyobozi arimo aragira gutya agahigwa mu buryo navuga bugaragara. Nyuma yo guhigwa rero abenshi bakomeje kugenda banashaka abashinzwe umutekano ku ruhande, mu buryo bwo kugira ngo babacungire umutekano, noneho bamakinge sure neza yuko umutekano wabo uhagaze neza. Ibi ni nyuma yuko hamaze igihe hagaragara urunturuntu, ndetse bikanagaragara yuko umutekano hano mu gihugu cy'u Burundi utifashe neza. Ubwo rero rwose arabatangiye kugenda bashaka bamwe rwose mu bashobora
kubacungira umutekano kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange, kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. Reka wenda tuve kuri ino ngingo by'umwihariko tubanze twongere turebere hamwe andi makuru akomeje kugenda avugwa ariko kandi rwose anatangazwa. Hari byinshi nakomeje kugenda numva ku bijyanye n'uwitwa General Neva, ndetse amakuru amwe namwe tunagerageza kugenda tuyababwira imuzi n'imuzingo. Uyu General Neva wigize akari akajyaye, uyu General Neva wabaye Neva ndetse na n'ubu tuvugana akaba agikomeje kugenda akurikiranwaho ibintu byinshi bishobora kumushyira ahantu habi cyane. Yaramaze iminsi mu gihugu cya Tanzania, niho yari yarahungiye, murabizi ku kibuga cy'indege cy'i Burundi, kubera ingendo zo mu kirere kuzikoresha bishobora guteza ikibazo, ndetse ibi bikanatuma hashobora kubaho kurimbura cyangwa se kuba hari abategetsi bakomeye bashobora kwicwa. Amakuru tumaze kwakira ni uko uyu mugabo atarimo arakoresha indege cyane muri ino minsi, arimo arakoresha imodoka, ariko n'ubundi byakomera mu gihugu cy'u Burundi akambukiranya aciye hano mu gihugu cya Tanzania, akaba ariho yigira by'umwihariko kwa Samia Suluhu Hassan. Amakuru rero amaze kongera nuko mu kanya gato amaze gusesekara hano iwabo, ndetse akaba azanye n'ibindi bikoresho birimo izindi indege zo mu bwoko bwa drone. Ibi rero ngo bikaba ari bigomba kuguma gufasha igihugu cy'u Burundi by'umwihariko mu kuguma gucunga umutekano kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange, Andi makuru atari ivumba akomeje kugenda avugwa nuko izi drone ebyiri zimaze iminsi zishyizwe ku butaka, ngira ngo imwe yahanuwe muri iri joro ryakeye. Ni drone n'ubundi z'umutekano zirimo zirafasha igihugu cy'u Burundi kumekinga sure neza nimba umutekano wifashe neza, ariko ibi nabyo bikaba iby'imfabusa kuko biri kurangira rwose habayeho kuzirasa n'ubundi kugeza amagingo batari bamenya ese ubundi izi drone ninde urimo urazana bimeze bite. N'iki ni ikibazo gikomeye by the way, ni ikibazo gikomeye kuba igihugu nk'iki cyaguma kugenda kiraswa, ndetse izi drone zikaza zikaraswa, ariko kugeza amagingo bakaba batari bamenya bati se biri kugenda bite kugira ngo izi drone ziraswe, ahubwo bagakomeza kuzana izindi ndege. Ngira ngo ibi nabyo ni bimwe mu bintu nahoze mbona rwose nyamuneka bakomeje kugenda bagarukaho, ubona ko bishobora kuza gukomeza guteza ibibazo bikomeye cyane. Ngira ngo turimo turanagenda dukubita tubangura, ndabona buri minota mike munyemerere tugaruke gato, ariko ndabona hano hari umuvandimwe wanyandikiye katurebe ati Bwana Moses njyewe wemerereye hano mu mujyi wa Bujumbura mu masaha y'isa 11 n'iminota igera kuri 50 zisatira saa 12 hari kuba hari urujya n'uruza rw'abasirikare bambaye uniform maneko nyinshi mu mujyi mu rwego rwo kugira ngo making sure yuko ikijyanye n'umutekano gihari. Yes, birumvikana yuko ibi byose ni bimwe mu bintu n'ubundi birimo biragenda bigaragaza igihugu cy'u Burundi ndetse na societe civile ikakibona nabi. Nimba umuturage by the way yibwira agaca mu gikara akanyarikira akambwira ati abasirikare bari kuba benshi mu mujyi wa Bujumbura uko bwije nuko bukeye, ibyo ni ibintu bishobora kugaragaza igihugu nabi. Ubwo muri make igihugu ntabwo kiba gifite umutekano. Bafite ubwo bagiye ko rwose kuri radio na televiziyo ndetse na hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura isaha ku isaha abataramu bashobora kuba kubita surprise, kandi baye surprise hatari yaba ari kudeta kuri General Neva. None ababwira nti abarundi benshi bakurikirana ibya politike y'u Burundi baranambwira bati, baranyandikira bakambwira bati bizagorana kugira ngo tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2027 uwitwa Neva kiyoboye batari bamukubita kudeta, kandi abashobora kumutera kudeta ni bamwe n'ubundi b'indani, ni bamwe b'iruhande rwe. Ibyo byose rero wabireba ugasanga birashoboka cyane, bigendanye n'amakuru n'ubundi nawe ufite, ugasanga birashoboka cyane. Ku kibuga cy'indege rero naho umutekano urabona ko wamaze kuba ukazwa mu buryo navuga yuko ukomeye cyane, by'umwihariko imyitozo ikaba ikomeje ahitwa Imbandaka, ndetse ubu tuvugana mu bice bya za Cibitoke naho hakaba harimo harakorerwa imyitozo nayo ikomeje, no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Gusa icyo nababwira cyo nyamuneka ibi bintu bishobora kuza kugomeza kuganisha igihugu cy'u Burundi ahantu navuga yuko atari heza,
habe namba muri rusange. Yes, ni ukuvuga ngo rero tugiye kuvuga bwakira bugacya kuko ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi bitangazwa. Reka tubashimire dusoreze aha ngaha, tuzakugaruka mu kanya. Murakoze cyane.